My Bible, the only book for me. I read and pray and then obey. My Bible, my Bible, oh yes, the only book for me. I read and pray and then obey. My Bible. Salibonani bangani bami. Kuhle ukulibona namuhla, ngithemba li right, likahle, lihlale li safe under his wings. uNkulunkulu aliprotecte, alivikele ku coronavirus, alivikele ku COVID umkhuhlane low. Lina okwenu always mask up, wash your hands, sanitize your hands, keep a distance. uNkulunkulu alenzele kahle, aliprotect. Right bangani bami, our only book kuyini? Bible. LiBhayibheli angithi. Namhlanje futhi sile sifundo sethu, our story esivela eBhayibhelini. Namhlanje sizafunda ngethole legolide. Liyalazi ithole? Ithole ngumntana enkomo. Umntana enkomo esesemncane kuthiwa lithole. Sizafunda ngethole legolide. Indinyana yethu esizayifunda eBhayibhelini sizafunda ku-Exodus ngu-32. Exodus ngu-32 ivesi ngelika 1 kusiya ku-14. Exodus ngu-32 ivesi ngelika 1 kusiya ku-14. Asikhuleke nini bangani bami. Hands together. Dear God, thank you for this day. May you protect us. May you help us to be good boys and girls. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Right. Namhlanje ngithe sizafunda ngethole legolide ngithi bangani bami liyazazi izitechu. Selake labona izitechu? Lake labona izitechu? Yeah. Nxa ungena edorobheni lakoBulawayo angithi nxa ungena edorobheni lakoBulawayo uvelele emalokishini lawana emganwini lenketha Bellevue Southwell ngale ubuya straight ungena umgwaqo okuthiwa nguJoshua Mqabuko Nkomo ungena khona phana useqa ama-avenues khona phana uyafika kwenye indawo uzafica kulenkalakatha yesitechu esimileyo esikhulu ngesitechu sikabani ke nje lasazi? Yes, esika Joshua Mqabuko Nkomo isitechu safakwa khona phana samampo ebusuku uyabe emile khwaphana isitechu Nkomo emini uyabe emile khona pha nxa izulu lisina uyabe emile khona phana kanyikinyeki kanjani isitechu vele kanyikinyeki noma kuchisa noma kunjani uyabe emile khona ngesinye isitechu engisaziyo. Ungahamba eSentinel Park, uyakwazi eSentinel Park? Ngale epark ngale epark ukuthathelwa khona amampikitsho omtshado kule fountain ngale anti fountain yabe ngapho ngayiqela umgwaqo ngale ubususiya ngale ground eamphitheater khona phana mina ngikhula khwaphana kwakulenkalakatha yesitechu enganye isithanda njani isitechu sestory esithi the old woman who lived in a shoe who had so many children. Wawuthola isitechu sikamama yena lwana labantu abakhe abaningi lesicathulo sonesane esikhulu kwakuhlala kukhona phana izitechu bangani bami. And do you know what? Ngakithi ngikhaya endlini buye lazo izinja. Lazibona izinja lezi? Lazibona? Izitechu. Yinja labona hu. Kodwa kulumbi lokho. Cwayizi futhi. Isitechu vele kuhlala kunje akutshintshi akujikiza umsila akukhonkoti akucwayizi isitechu enye nansiyana phansi laphana inkulu zihlala zicecisile khona pha. You know what bangani bami ukuba lokuyizitechu khona lokho nje uzicecisele ku right akula problem kodwa sizabona uhlupho oluba khona uma nxa usuzathatha sona lesi sitechu ubusuqalisa ukuthi ubusubuya phambi kwaso usuqalisa ukusikhonza usuqalisa ukusikhuleka angikwazi ukuthi uyabusithini ngoba kucwayizi phela labo futhi akuluma labona akuvela kuphili vele lithambo nje lithambo usuqalisa ukuthi ukhuleke
indlebe zakho vela kulala ngitsho lesikhala vela kuzwa akuzwa lutho sukhuleka hayi kabe sekuyisithixo leso angithi yes. Sizabala uverse 1 kuthiwa abantu sebebone ukuthi uMoses usephuzile ukwehla phezu kwentaba lapho uNkulunkulu ayembize khona, babuthana ku-Aroni bathi kuye, sukuma usenzele onkulunkulu abazahamba phambi kwethu basithungamelele. uMoses wayebiziwe bangani bami entabeni yaseSinayi, entabeni enkulu. uNkulunkulu wathi buya Moses, buya ngifuna ukuthi ngizokhuluma lawe. uMoses wahamba entabeni khona ngale. uNkulunkulu wafika wathi Moses dinga izibhebhedu zamatshe. uMoses wadinga izibhebhedu zamatshe ezimbili, anti lazibona ezimbili izibhebhedu zamatshe. Kuthi uNkulunkulu ngomunwe wakhe wafaka phansi izibhebhedu lezana. uNkulunkulu ngomunwe wakhe waqalisa ukubhala imithetho yakhe. Bangani bami, ngifuna nilalele kakhulu ngoba sayenza sidlula, sizayixoxa futhi kwelinye ilanga. Anti namhlanje sayenza sidlula God 10 rules, imithetho kaNkulunkulu 10. Owakuqala uthi worship only me, khonza mina kuphela, bhala uNkulunkulu. Rule number 2, don't worship other gods, ungakhonzi abanye onkulunkulu. Rule number 3, my name is special, use it careful, ibizo lami ungaliphathi ize. Number 4, sebenza insuku eziyisithupha kodwa ngolesikhombisa phumula ucabange mina. Rule number 5, wabhala uNkulunkulu, abazali baqakathekile, be good to them. Parents are special, be good to them. Rule number 6, families are special, don't break them apart. Rule number 7, life is a gift of God, never kill, ungabulali. Rule number 8, share what you have, never take what belongs to someone else. Wayibhala uNkulunkulu ngomunwe wakhe, ungathathi okungayisikho wakho, share labanye olakho. Rule number 9, always tell the truth, ukhuluma iqiniso izikhathi zonke. Rule number 10, be happy with the things you have, don't be jealous. Yamkela olakho, suthiseke ngalokho lwakhe, ungabi le jealous. Wabhala uNkulunkulu. uMoses wathwala ke imithetho kaNkulunkulu. Andlayibona wayibhala uNkulunkulu clearly ibhaliwe, icacile, ikhanya ba. Wathatha uMoses imithetho lana wayithwala ngesandla sakhe, esihamba khona ngale. Kanti abantwana bakaIsrayeli ngale phansi sebelinde, balinda, bakhangela entabeni, babone uMoses kabuyi. Kodwa uNkulunkulu ubhizi phela, usabhala, anti usakhuluma lo Moses, wayebhala amtshele, amchasisele, abhala amtshele. Abantwana bakaIsrayeli bathi hayi, asikwazi ukuthi sekwenzakaleni kuMoses lo uthini, asikwazi. Babe besiyabuthana ku-Aaron. Asibaleni uverse 2 khona phana, Exodus 32 verse ivesi yethu siyibale khona pha. Ithi u-Aaron wasesithi kubo, sebehambile bakhuluma laye ukuthi senze lo Thixo. Angithi u-Aaron wasesithi, qamulani amacici enu egolide lasendlebeni, liqamule amacici kubomkenu, amadodana enu lasikumadodakazi enu, liwalethe kimi lapha. Wawathatha wawancibilikisa u-Aroni, kwaba yigolide. Wabe sethatha igolide liyana waqalisa ukubumba. Liyakhumbula saye sabumba kwelinye ilanga, liyakhumbula in the potter's hand, liyakhumbula. Nangu namhlanje sesihlangana lo-Aroni esethatha igolide ebumba ithole, esenza uNkulunkulu. My way, uNkulunkulu uyakuthanda khonokho. Ngakuthanda. Silaleleni sizwe ukuthi kwase kuhamba njani. Nangu uMoses sesehla, sefica abantu sebebhizi, ngoba u-Aaron wathi esebona ukuthi abantu sebethabile kangaka, wabe sesithi ke asibaleni ivesi yethu elandelayo. Abantu basebethabile, wakhangela u-Aaron wahlekelela, sewathi bathi ngibachazile, anti
Ngibayenze bathokoza kakhulu. Wasesithi kiwo u-Aroni, wamemezela wathi, kusasa kuza kuba khona umkhosi wenkosi. Basebevuka ekuseni kakhulu, banikela umnikelo wokutshiswa elathini. U-Aroni wakha ilathi phambi kwethole legolide. Istatue, bangani bami, isithombe esingakhulumiyo, isithombe esingacwayiziyo, esingazwayo. Kuphonguma ukuthi du, beyakha vele ithole legolide vele liyabona, lalingaboni ngitsho. Bebhizi babe benikela khona phana, bathi sebenikele basukuma baqalisa ukugida, bagida, sebegida sebethabe kakhulu, sebegida lezinto ezingaqedakaliyo. uNkulunkulu wabebabona phansi. uMoses wathi ethutsha wathi, what? Kuthi uNkulunkulu wabazondela kakhulu, wathi kuMoses, ngizabadestroya, ngizakubabhidliza kuphela abantu laba. uMoses wakhangela abantu, wacabanga uNkulunkulu, wacabanga izethembiso zakhe. uMoses waguqa kuNkulunkulu, wakhuleka, wancenga, wathi ngitsho shuwa. Khumbula izithembiso zenze kubo Isaac, lakubo Jacobe, lakubo Abrahama. Khumbula Nkulunkulu, abantu bazathini khathesi nxa uzababulala bonke enkangala lapha? Bazwele. uNkulunkulu wabe sesithi ngenxa yokuthi uMoses sekhulekile, uNkulunkulu yaphendula imithandazo. Wasesithi abantu laba kasozanjani, kasoze abadestroye futhi. uNkulunkulu wabe njani, wabe baxolela abantu labana, wabe baxolela. So siyabona ukuthi sikhonze izithombe uNkulunkulu kakuthandi, ngoba usiphile imithetho yakhe njani, elitshumi ku-Exodus khona phana. Singahamba siyoyibala siyilandele yonke. Okokuqala uthe, worship only me. Owesithu wathi, do not worship other gods. Ungakhonzi abanye onkulunkulu, khonza mina kuphela. So bangani bami, siyabona ukuthi izithombe, istatue lezi azila problem. I-problem iba khona the moment sisiyaguqa esithombeni, sisikhonza, sisikhuleka, sisithi yiso esisincedayo. uNkulunkulu kuyamzondisa khonokho singakwenzi. Imithetho elitshumi nansi. Gcina imithetho elitshumi, gcina imithetho elitshumi 10, gcina imithetho elitshumi 10, gcina imithetho elitshumi. Siyabonga bangani bami, ngiyabonga kakhulu. Isifundo sethu seBhayibhili siphelela khonapho. Asifakeni izandla zethu ndawonye bese sikhuleka. Baba wethu osezulwini, sikhumbuze izikhathi zonke ukuthi nguwe owasidalayo. Lakho konke okukhona emhlabeni kumele ube ngowokuqala ezimpilweni zethu. Kukho konke esikwenzayo, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiyabonga bangani bami, ngizalibona futhi some other time. Bye.